muri Tanzania naho burya hari ibice birimo abanyarwanda bya Karagwe, nabyo kera byabazwa ku bwami bw'u Rwanda, ariko bakomokaga mu bwoko bumwe, uburyo ntago babita abanyarwanda aho ngaho, babita abaha, ariko mu gihe za Masisi hari abaha, no muri ibi bice hari abaha. Ni bamwe rero, bereka ko imipaka y'abazungu yaje itatanya bene Kanyarwanda. Banyarwandakazi bavandimwe dusangiye igihugu aho muri hose, ndabaramukije mugire impagarike n'ubugingo. Ndashimira kandi mwe mwese abakunzi n'abakurikirana Isubyo Radio TV, ni inkunga ikomeye muduhaye. Ubushize twasezeranye ko Imana nibidushoboza uyu munsi nitugaruka turebera hamwe urutonde rw'amwe mu mazina y'abicanyi bo mu 1959, tukarebera hamwe kandi urutonde rw'amazina ya bamwe mu bishwe aho babiciye n'ibyakurikiyeho. Tudatinze rero, twese twemeranya ko mu 1959 u Rwanda rwari igihugu gitegekwa n'ubwami bw'abatutsi bushingiye ku muco w'ubwiru. Muri uwo mwaka u Rwanda rwategetswe n'abami babiri, ari bo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre wimye ingoma ku itariki 14 z'ukwa 11 mu 1931, asimbuye se Yuhi Musinga wari waciriwe i Kamembe ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 mu 1931. Umwami Rudahigwa rero yatanze ku itariki 25 z'ukwezi kwa 7 mu 1959. Ubushize nari nibeshye mvuga ko ari mu 1958, ubwo nizere ko nabikosoye. Nyuma y'iminsi rero 3 atanze, no kuvuga ku itariki 28 z'ukwezi kwa 7 mu 1959, himitswe umuvandimwe we Kigero gatanu Ndahindurwa Jean Baptiste. Iyi ngoma ya cyami hari abanyarwanda bakiriho bayizi neza kuko bayibayemo. Aba ni inzu z'amateka dutunze ariko kenshi tudaha agaciro. Abandi banyarwanda benshi ubu butegetsi bw'ingoma ya cyami ntabwo bazi, barabubarirwa. Muri uko kubarirwa rero bakabwirwa aya mateka, niho hari ikibazo gikomeye kuko abayabara kubw'inyungu zabo zitandukanye ntabwo bahuza, ntibavuga rumwe, ntabwo bayavugaho rumwe. Hari amatsinda atandukanye, je navuga ko agera nko kurane cyangwa se akabarenga. Itsinda rya mbere ni itsinda ry'abanyarwanda bazi ukuri kuko babaye muri ayo mateka cyangwa bafite ibimenyetso simusiga byayo, ariko bakaba barahisemo guceceka cyangwa se bakaba baracecekeshejwe ku mpamvu zitandukanye zirimo nk'iterabwoba, ipfunwe n'ibindi. Itsinda rya kabiri ni itsinda ry'abantu b'indeba, no kuvuga abafite ubushobozi cyangwa se batabufite, ariko bakaba barahisemo kurebera nk'aho amateka y'igihugu cyabo atabareba, mbese nk'aho ibibi birimo bikorerwa abanyarwanda ntaho bahuriye nabyo. Itsinda rya gatatu ni itsinda ryahagurukiye gushomba ibimenyetso byose by'amateka y'u Rwanda, yaba inyandiko n'ibitabo, byose bigakusanywa bigatwikwa cyangwa bikarigiswa. Iri ni itsinda rishyigikiwe cyangwa se rikoreshwa cyangwa se rikorera ingoma ya FPR, niryo riyifasha kwandika amateka uko atari, ahubwo uko yo yabiteganyije kandi uko ibishaka. Itsinda rya kane ni itsinda ry'abanyarwanda bamaze kubona neza umugambi wa FPR, bakaba barahagurukiye kunyomoza ibinyoma byayo. Iri tsinda ryitwa abanzi b'igihugu n'andi mazina, kandi ntabwo ari byo. Ubwami bwa FPR bubahigira kubura hasi kubura hejuru, kuko kubeshyuza FPR ni icyaha gikomeye ndetse kirenze kwica abatutsi. Bivuze ngo kubeshyuza ibinyoma bya FPR birenze ubutera hamwe twese tuzi. Ababeshyuza ibinyoma byayo ubasanga mu banyarwanda bo mu moko yose ndetse n'abanyamahanga. Aba bose FPR ibafata nk'abagome barenze intera hamwe. FPR yanga urunuka umuntu wese uyibeshyuza. Iyo rero bigeze aha n'abatutsi cyane cyane ababaga mu Rwanda, FPR nabwo ntago ibarebera izuba, ibica nk'abahutu ndetse ikabita abahutu cyangwa ikabashanisha nabo, kuko bo hari ibyo bazi babayemo
FPR itifuza ko bavuga. Twese twemera ko abanyarwanda baranzwe n'ubwicanyi hagati yabo. Ngewe nkemeza ko abicanyi bose bashingira ku nda nini n'ubugome byabo, ariko bikitirirwa imiryango, ubwoko cyangwa uturere abo bicanyi bakomokamo. Abanyarwanda turiho ubu ngubu muri iki gihe dufite ikibazo cyangwa se dutandukanywa no kutemeranya ku bwicanyi bwabaye mu gihugu cyacu mu bihe bitandukanye, cyane cyane mu bihe bitatu. Igihe cya mbere ni ubwicanyi bwakozwe muri 1959 na mbere yaho ku ngoma ya cyami, mu byiswe kwagura u Rwanda cyangwa se mu mitegekere isanzwe izi ya cyami n'ubwiru. Icyiciro cya kabiri ni ubwicanyi bwakozwe mu 1973, 1976 n'agatsiko ka Habyarimana bamwe biyise ngo ni 11 criminels du 5 juillet, cyangwa se barusahurira mu nduru, barutemayeze. Icyiciro cya gatatu hakaba hari ubwicanyi bwakozwe kuva ku itariki ya mbere z'ukwa 10 muri 1990 kugeza na n'ubu. Ubwo bwicanyi bwose ntago abanyarwanda bavugaho rumwe. Nkibaza rero ngo abanyarwanda batoya batazi uko ubwo bwicanyi bwagiye bukorwa n'ababukoze, ibyo bigishwa ubu ngubu cyangwa se amateka bahabwa uyu munsi niyo. Icyo nemeza nuko kugeza uyu munsi amateka y'u Rwanda asa nk'ayigishwa n'ingoma ya FPR kandi kayigisha yacuritse. Uyu munsi gusa nagira ngo twirebere ibirebana n'ubwicanyi bwo muri 1959 nk'uko twabisezeranye. Umwaka wa 1959 mu Rwanda rwari ruyobowe n'umwami, agafatanya n'abagaragu, abatware, abashefu, abasushefu n'abamotsi. Ubwami butegeka bushingiye ku muco wabwo w'ubwiru, ubwami bufite ingabo n'intwaro mu gihugu hose, n'ubutegetsi bushingiye ku buhake n'ubujura n'ubuja, nabyo bikomoka ku kuba abami b'abahutu barishwe, impugu zabo zikigarurirwa n'abami b'abatutsi, abaturage b'abahutu bakaba iminyago y'abatutsi, bakitwa ingaruzwamuheto, bakaba abaja n'abacakara. Mu gihugu buri musore wese na buri mugabo wese ugifite imbaraga ategetswe kuba ari ingabo y'umwami. Mu Rwanda rw'umwami n'abakoloni b'Ababiligi nabo bari bafite ingabo zabo. Mu 1959 rero byagenze gute? Muri uyu mwaka wa 1959 mu Rwanda habaye ubwicanyi, abanyarwanda baricanye. Hanyuma abicanyi ni bande, abishwe ni bande? Ibi ni ibibazo buri munyarwanda wese utabizi akwiye kwibaza. Kubera iki rero ibisubizo abanyarwanda bahabwa kuri ubu bwicanyi atari bimwe? Ese ibyo bisubizo bahabwa ko atari bimwe, iby'ukuri ni ibihe? Byose ni ukuri cyangwa byose si ukuri? Icyo nababwira nuko ibisubizo cyangwa se ibisobanuro by'ubu bwicanyi bwo muri 1959 bitangwa n'imizindaro n'abashyomyi ba FPR ntabwo ari ukuri, ni ibinyoma. Ni ibinyoma bihimbira ku mpamvu za politike mbi yabo. Bamwe bakora ibyaha bakabigereka kubo babikoreye, so victimize. Ukuri rero ni ukuhe? Ukuri nuko nkuko nabivuze kuri channel yitwa Radio Live mu nkuru igira iti umugabo wapfuye ntagashinyagurirwe kuko ukuri yasize ntigupfa. Uko ukuri rero niko nongeye kubabwira uyu munsi. Nkaba mbasaba rwose ko mwabigeza ku banyarwanda cyane cyane abakiri bato bose mutitaye ku miryango, ubwoko n'uturere bakomokamo. Ndahamya ko bo mu gihe kiri imbere bizabafasha. Amateka dufitiye ibimenyetso atwereka ko mu kwezi kwa 11 mu 1959 hashyizweho urukiko rwitwa Conseil de Guerre. Ruhabwa inshingano zo gukurikirana abanyabyaha bose bo mu 1959. Abisha abantu bagasenyera abaturage, bakabatwikira, bakabasahura, n'abakwirakwije intwaro muri rubanda. Mu rwego rwo kugira ngo urwo rukiko rutabogama, rwari rugizwe n'abacamanza n'abashinjacyaha bose babera, nta munyarwanda warimo. Juge President yari Lieutenant Colonel Rami, Juge Suppléant yari Major Guffin, Juge de Carrière yari Major Costa, Commandant Michel na Lieutenant Franc.
urukiko kandi rwari rufite abanditsi aribo bitwa abagerefiye. Urukiko rwaciye imanza nyinshi. Mu manza rero rwaciye hari nk'urubanza rwaciwe ku itariki 12 na 13 ku itariki z'ukwezi kwa mbere mu 1960 i Butare ariho bita Astrida. Harega ubushinjacyaha haregwa shefu Mbanda wa sheferi ya Nyaruguru wabo wa Bizimana Jean Damascene, haregwa sushefu Rutayisire wa susheferi ya Nkanda n'ingabo bari bayoboye. Baregwa kwica, gusenya, gusahura no kunyaga. Uko babikoze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 mu 1959, shefu Mbanda na sushefu Rutayisire n'ingabo z'ibwami bari bayoboye bagabye igitero bagambiriye kwica umuhutu witwa Kanyaruka Joseph wari umucuruzi i Butare, ariko uyu muhutu akaba we n'umuryango we bari barahungiye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ngozi. Kuri iyo tariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 mu 1959, igitero cyambutse umupaka w'ibihugu byombi cyinjira mu Burundi gikurikirana Kanyaruka. Ku itariki ya 11 z'ukwa 11 mu 1959, igitero gisanga Kanyaruka aho yari yarahungiye mu rugo rw'umurundi witwa Renzaho wari utuye aho Ingozi. Yaba umuhutu Kanyaruka Joseph w'umunyarwanda wari warahunze, yaba n'uyu muhutu w'umurundi Renzaho wari umucumbikiye, bombi biciwe aho muri urwo rugo rwa Renzaho, bicishwa amacumu, inkota n'imihoro, bakatagurwamo imirwi. Urugo rwa Renzaho ruratwikwa, imitungo yabo yose irasahurwa, abagore n'abana babo bose batwarwa bunyago bajyanwa mu Rwanda, bajyanwa mu rugo rw'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa i Nyanza. Icyemezo cy'urukiko: shefu Mbanda hamwe n'ibyaha byose aregwa ahanishwa igihano cy'urupfu, ariko nyuma abifashijwemo n'umwami Kigeli, shefu Mbanda yatakambiye umwami w'Ububirigi Baudouin asaba kutanyongwa. Nk'umwicanyi rero ufite kivugira, yakuriweho igihano cy'urupfu, ahabwa igihano cyo gufungwa imyaka 20 gusa. Sushefu Rutayisire n'itsinda rimwe ry'ingabo bari bayoboye bahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 10. Irindi tsinda ry'ingabo zabo rihanishwa igifungo cy'imyaka 7 umwe. Itsinda rya nyuma ry'ingabo zabo bahanishwa imyaka 3 y'igifungo umwe. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 2 mu 1960, i Kigali urukiko rwaciye urubanza harega ubushinjacyaha haregwa Semafara wari umucamanza w'urukiko rw'ibwami juge, areganwa na sushefu Gashugi, sushefu Ruremesha, sushefu Rugerinyange n'itsinda ry'ingabo bayoboraga. Ibyaha baregwa: kugaba ibitero byo gusahura no gusenya abaturage muri teritwari ya Gitarama. Icyemezo cy'urukiko: Semafara yahamwe n'ibyaha aregwa ahanishwa gufungwa imyaka 7. Sushefu Gashugi na sushefu Ruremesha na sushefu Rugerinyange n'umwe mu ngabo bari bayoboye bahamwa n'ibyaha, buri umwe ahanishwa igihano cyo gufungwa imyaka 5. Itsinda rya 4 mu ngabo bayoboraga bahanishwa gufungwa igifungo cy'imyaka 4. Itsinda rya 2 ririmo 2 bahanishwa gufungwa imyaka 3. Itsinda rya 3 ririmo n'ubundi 3 bahanishwa gufungwa bagirwa bere. Urubanza rero rwa shefu Kimonyo na shefu Kayihura uwo munsi rwarasubitswe. Kayihura Michel. Ku itariki ya 15 z'ukwa 2 mu 1960, i Nyanza urukiko rwaciye urubanza harega ubushinjacyaha haregwa sushefu Musana, sushefu Rugerinyange n'itsinda ry'ingabo bari bayoboye. Icyaha baregwa ni ukugaba ibitero byasenyeye bigasahura abaturage, hakiyongeraho n'icyaha cyo gukwirakwiza intwaro muri rubanda. Icyemezo cy'urukiko: sushefu Musana n'umwe mu ngabo bari bayoboye bahamwe n'ibyaha baregwa, buri wese ahanishwa igihano cyo gufungwa imyaka 15. Sushefu Rugerinyange ahanishwa igihano cyo gufungwa imyaka 10. Itsinda rya 2 mu ngabo zabo bahanishwa igihano cy'imyaka 7 y'igifungo. Umwe mu ngabo zabo ahanishwa gufungwa imyaka 5 y'igifungo. 8 mu ngabo zabo bahanishwa igihano kingana n'imyaka 2 y'igifungo.
sushefu Badege n'abandi batandatu bahabwa igihano kingana n'amezi 6 y'igifungo. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri mu 1960 i Nyanza ya Nyabisindu, urukiko rwaciye urubanza haregwa ubushinjacyaha, haregwa sushefu Gashugi wa Remera ya Kabagari, areganwa na sushefu Benzinge Boniface wa Mwendo n'ingabo zabo, bose hamwe bakaba bari bagize itsinda ry'abicanyi 32. Ibyaha baregwa: kugaba ibitero, gutwikira abaturage, gusenyera abaturage no kubasahura, ukongeraho icyaha cyo gukwirakwiza intwaro muri rubanda. Icyemezo cy'urukiko: sushefu Gashugi na sushefu Benzinge bahamwe n'ibyaha baregwa, buri umwe ahanishwa igihano cyo gufungwa imyaka 7 n'amezi 4. Umwe mu ngabo bari bayoboye ahanishwa igihano cyo gufungwa imyaka 4. Itsinda ry'abantu 3 mu ngabo zabo bahanishwa gufungwa imyaka 3 buri umwe. Itsinda rigizwe n'ingabo zabo 22 bahanishwa gufungwa imyaka 2 umwe. Undi umwe muri izo ngabo ahanishwa gufungwa umwaka umwe. Undi umwe nanone muri izo ngabo ahanishwa gufungwa amezi 4. Undi umwe mu ngabo zabo agirwa umwere. Ku itariki enye mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa Mata mu 1960 i Kigali hari haciwe urubanza haregwa ubushinjacyaha, haregwa Rukeba François wari perezida wa Runari. Icyaha yari akurikiranyweho: gutanga itegeko ryo kugaba ibitero mu baturage no kubica. Ibitero yategetse ko bikorwa harimo nk'igitero cyagabwe kwa Mukwiye Polepole kikamwica, kikamusenyera, kikanamusahura. Hakaba igitero cyagabwe kwa Secyugu kikamwica, kikamusenyera, kikamusahura. Hakaba n'igitero cyagabwe kwa Sagahutu no kwa Sekaziga, bakabohwa bakajyanwa ibwami mu rugo rw'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, bakajya kwicwa urubozo cyangwa se kubabuze epfo na ruguru, kwica urubozo bazira gusa ko bari abayoboke ba Prosoma. Mu Gifaransa niho babisobanuye neza, baravuga bati: le prévenu a ordonné des arrestations arbitraires et avoir participé à des tortures corporelles. Lors des troubles du mois de novembre, de nombreux Bahutus furent arrêtés et amenés comme prisonniers à la maison du Mwami à Nyanza. Certains furent amenés du Nduga ou du Marangara, d'autres du Bufundu ou du Buhandara. Ces prisonniers furent enfermés, maltraités, soumis à des travaux répugnants, interrogés par Lukeba. Celui-ci s'inquiétait de leur appartenance au parti Aprosoma et les interrogeait sur leurs activités en tant que membres de ce parti. Lukeba rero muri urwo rubanza yunganiwe n'abavoka babiri aribo Maître Krog na Maître Van der Packen. Lukeba yahamwe n'ibyaha aregwa, ahanishwa igihano cy'imyaka 6 y'imirimo y'agahato ifitiye igihugu akamaro, servitude pénale. Kuva ku itariki ya 10 kugera ku 12 z'ukwa kabiri muri 1960 i Nyanza ya Nyabisindu, urukiko rwaciye urubanza haregwa ubushinjacyaha, haregwa Rukeba François, abasushefu Gasana na sushefu Harerinka n'ingabo bari bayoboye. Icyo baregwa: kugaba ibitero cyateye kikanica umuhutu Mukwiye Polepole, kikamusanga mu Cyanika iyo yari yaragiye, kikamwica bamugejeje Nyanza. No kuvuga ngo umupadiri wo mu Cyanika yazanye uyu muhutu Mukwiye Polepole amugeza Nyanza, niho yiciwe. Ariko umuvandimwe we bamwiciye mu nzira bataramugeza Nyanza. Umugore wa Polepole n'abana be bajyanwe ibwami mu rugo kwa Kigeli, basangayo aho bari barajyanye bakanyaruka n'aba wa Murundi renzaho. Ikibazo nuko ntawongeye kubaca iryera. Urubanza rero rwasomewe i Kigali ku itariki 22 z'ukwa kabiri mu 1960. Urukiko rwemeza ko shefu Gasana ahanishwa igihano cy'imyaka 18 y'igifungo, shefu Harerinka agahanishwa igihano cy'imyaka 17 y'igifungo, sushefu Murefu agahanishwa igihano kingana n'imyaka 15 y'igifungo. Sibigomba wari umwanditsi w'urukiko rw'ibwami n'undi umwe mu ngabo zabo bahanishwa igihano cy'imyaka 12 y'igifungo buri umwe. Itsinda ry'ingabo enye zabo bahanishwa igifungo cy'imyaka 10 buri umwe.
itsinda rya 14 muri izo ngabo zabo bahanishwa igifungo cy'imyaka 7 umwe. Itsinda rya 16 bahanishwa igihano cy'imyaka 3 y'igifungo umwe. Umwe muri izo ngabo ahanishwa igihano cy'imyaka 5 n'igice y'igifungo. Undi umwe muri izo ngabo ahanishwa igihano cy'imyaka 2 y'igifungo. Itsinda rya 26 muri izo ngabo bahanishwa igihano cy'umwaka umwe n'igice by'igifungo. Umwe muri izo ngabo zabo ahanishwa igihano cy'umwaka umwe n'igifungo. 6 bagirwa bere. Uwo munsi rero urukiko rwaciye urubanza ruregwamo nyine Perezida Rukeba François n'ingabo z'ibwami zirimo umutwa witwa Rwevu n'ingabo yarayoboye. Icyaha bari bakurikiranyweho, Rukeba yarakurikinyweho gutegeka kujya kwica umuhutu witwa Secyugu wari umucuruzi ucururiza i Nyanza. Uyu mutwa Rwevu yaratuye ku gasozi ka Mwima hejuru y'icyuzi, ngo niwe wari usanzwe akora akazi ko kunyonga abo ibwami batanze. Kugira ngo rero uwicwa dataka, ngo uyu mutwa Rwevu yaramubohaga ubundi akamuhaga nk'inzoka n'igikeri mpaka yumye. Muri uru rubanza rero yareganywe n'ingabo yarayoboye baregwa kugaba igitero bakica umuhutu w'umucuruzi w'Inyanza Secyugu, bakamusenyera bakanamusahura. Kwa Secyugu n'ubu harahari. Icyemezo cy'urukiko, umutwa Rwevu yakatiwe adahari kuko yari yaratorotse ubutabera, ahanishwa igihano cy'urupfu. Itsinda rimwe mu ngabo yarayoboye ryahanishijwe gufungwa imyaka 15. Irindi tsinda rihanishwa gufungwa imyaka 10 y'igifungo. Irindi tsinda rya gatatu bahanishwa gufungwa imyaka 3 y'igifungo. Abasahuye kwa Secyugu, itsinda rya mbere bahanishijwe gufungwa imyaka 5 y'igifungo buri umwe. Irindi tsinda rya kabiri bahanishwa gufungwa imyaka 3 umwe. Itsinda rya gatatu bahanishwa gufungwa imyaka 2 umwe. Rukeba wari perezida wa Runari watanze itegeko ryo kujya kwica Secyugu, yongeye guhanishwa igihano kingana n'indi myaka 6 y'imirimo y'agahati ifitiye igihugu akamaro. Ubwo yari imaze kuba 12. Ku itariki ya 11 z'ukwa 4 mu 1960, urukiko ruri i Nyanza ya Nyabisindu rwaciye urubanza harega ubushinjacyaha haregwa itsinda ry'abicanyi barimo Ruje Rwaka, Musirikare, Sentama, Nyiridandi, Karekezi, Sendanyoye, Bwanakweli, Rwabuyonza na Semakamba. Icyaha bari bakurikiranyweho ni ugutega igico kigambiriye kwica sushefu Mbonyumutwa Dominico akakirokoka ku itariki ya 1 z'ukwa 11 muri 1959. Uyu munsi hanaciwe urubanza rw'abagize itsinda ry'abaregwa ibyaha by'ubushotoranyi, gukangisha kwica, ubwicanyi, gukubita no gukomeretsa bikomeye byabereye mu rugo kwa shefu Gashagazaho kundiza. Iryo tsinda ririmo sushefu Nkusi n'ingabo yarayoboye, harimo kandi itsinda ry'abahutu b'abaturage bashotoranaga nabo. Ubushotoranyi bwabo bwatangiye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 mu 1959 bugera ku itariki ya 1 z'ukwa 11 muri 1959 ubwo sushefu Mbonyumutwa yategerwaga ibukomero kugira bamuteze igico ariko akakirokoka. Nagira ngo mbwira bumva ko mu by'ukuri Mbonyumutwa Dominico yanatabawe n'umutwa witwa Mbishibishi wo mu Kinyoro mu kilometero kimwe uvuye kwa Nsanzabaganwa Maritini, ise wa Nsanzabaganwa Monica. Ni nko mu metero 500 uvuye ku wari burugumesitiri wa Mukingi witwa Nsabimana Bazire. Abuzukuru b'uyu mutwa Mbishibishi n'abuzukuruza be barahari. Umwuzukuru mukuru uhari yitwa Mutungire. Umutwa rero Mbishibishi yatabaye Mbonyumutwa ari kumwe n'abahungu be babiri, uwitwa Bitorwa n'uwitwa Kamonyo, barimo baca ubwatsi bwo gutwika inkono zabo. Iyo bataba hafi aho kandi bafite uduhoro twabo, Mbonyumutwa ntaba yarahikuye. Nkuko Karekeza byivugira ko niyo bagira imbunda baba baramwishe. Abajya rero bavuga ko yarwanyije icyo gitero akakirusha imbaraga, ntago nzi aho babikura. Icyo nemeza gusa nuko iyo atabona ubutabazi bw'uyu mutwa Mbishibishi n'abahungu be, ntabwo Mbonyumutwa Dominico aba yarahikuye. N'ikimenyimenyi yari yamaze kuvunika akaboko.
ubu bushotoranyi rero bwo kundiza bwageze ku itariki ya 3 z'ukwa 11 muri 1959 buhindukamo imirwano n'intambara itoroshye yaguyemo abantu abandi barakomereka. Mu bayiguyemo harimo sushefu Matsiko na sushefu Katarabirwa bari mu ngabo zari ziri mu rugo kwa shefu Gashagaza. Urubanza rwabaye hanyuma ku itariki 11 z'ukwa 4 muri 1960 urukiko rufata ibyemezo bikurikira. Ingabo z'ibwami zateze igico Mbonyumutwa aribo Rujerwaka, Musirikare, Sentama, Nyiridandi, Karekezi, Sendanyoye, Bwanakweri, Rwabuyonza na Semakamba bakweshi, buri umwe yahanishijwe igihano cyo gufungwa umwaka umwe. Yahanishijwe gufungwa umwaka umwe. Itsinda ryo kundiza ririmo Abahutu n'Abatutsi. Sushefu Nkusi yahanishijwe gufunga umwaka umwe, Ndorimana ahanishwa gufunga imyaka 5, Nkeramugaba ahanishwa gufunga imyaka 3, Buraruwa ahanishwa gufunga imyaka 6, Uzaribara ahanishwa gufunga imyaka 5, Ntigurirwa ahanishwa gufunga imyaka 2, Muvunanyiko ahanishwa gufunga umwaka umwe, Nzogiroshya ahanishwa gufunga umwaka n'amezi 6, Nyiramayonde umwaka umwe n'amezi 6, Serubyogo amezi 5, Mbanza Bugabo ahanishwa gufungwa amezi 9, Semikubo ahanishwa gufungwa amezi 3, Ndengeye Ingoma we agirwa umwere. Ku itariki 11 z'ukwa 3 muri 1960 i Kigali urukiko rwaciye urubanza haregwa ubushinjacyaha, haregwa shefu Mfizi wa Rukoma. Uyu mugabo we yaratunze n'imbunda, yaranahungutse mu bahungutse muri 1994. Yarayoboye rero igitero kirimo sushefu Burasa, sushefu Birasa, kwa sushefu Burasa na sushefu Birasa, tagira ngo ni umuntu umwe. Hakabamo sushefu Gakumba, hakabamo bo muri sheferi ya Rukoma, hakaba rero n'ingabo bari bayoboye. Icyo baregwaga ni ukugaba ibitero byishe bigatwikira abaturage, bikabasenyera, bikanasahura. Wongeyeho n'icyaha cyo gukwirakwiza intwaro muri rubanda. Ni ibyaha bakoreye muri sheferi ya Rukoma, cyane cyane ahitwa Ikeza ni Gaseke. Iki gitero rero cyayogoje Rukoma, Nduga na Ndiza. Cyaguyemo abantu 5, abandi benshi barakomeretswa bikabije, baratwikirwa, abandi barasahurwa, ibintu biradogera. Byakozwe bavuga ngo ni ugutanguranwa n'abaprosoma ngo batabatanga kubatera. Icyemezo cy'urukiko, abaregwa bahamwe n'ibyaha baregwa. Maze Mfizi ahanishwa igihano cyo gufunga imyaka 8. Sushefu Burasa ahanishwa gufunga imyaka 15. Sushefu Nyabirungu igifungo cy'imyaka 13. Sushefu Gakumba igifungo cy'imyaka 13. Sushefu Birasa igifungo cy'imyaka 10. Uwitwa Cacana igifungo cy'imyaka 8. Rukemamunzi igifungo cy'imyaka 5. Nzoga igifungo cy'imyaka 3. Kanyankore igifungo cy'imyaka 2 na Gatana igifungo cy'imyaka 2. Harundi umwe wahanishijwe gufunga imyaka 12, undi umwe ahanishwa gufunga imyaka 10, undi umwe muri za ngabo zabahanishwa gufunga imyaka 8, undi umwe ahanishwa gufunga imyaka 5, undi umwe ahanishwa gufunga imyaka 4, babiri bahanishwa gufunga imyaka 3, 8 muri bo bahanishwa gufunga imyaka 2, umwe ahanishwa gufunga umwaka umwe, 9 barimo na sushefu Bushayija bagirwa bere. Abaregwa bari bunganiwe n'abavoka 3 aribo Maître Sharif, Maître Baranski na Maître Simonian. Mu kwezi kwa 4 muri 1960 urukiko rwaciye urubanza haregwa ubushinjacyaha, haregwa Nkuranga wari umugaba mukuru w'ingabo z'ibwami, Kayihura Michel wari umusigire w'umwami. Uyu turaza kumugarukaho kuko murumva aragaruka buri kanya. Iryo tsinda rero kandi ryari ririmo Sendanyoye n'itsinda bari bayoboye ririmo Kimenyi, Butwatwa n'ingabo zabo. Ibyaha bari bakurikiranyweho: kugaba ibitero no kwica Abahutu, gutwikira abaturage, kubasenyera no kubasahura, wongeye icyaha cyo gukwirakwiza intwaro muri rubanda. Iri tsinda ryahamwe n'ibyaha byo kwica Umuhutu Sindibona na Munyandekwe, bahamwa n'ibyaha by'iyicarubozo bakoreye Sagahutu Jean B wari Moniteur Agri na Sekaziga bari batuye ku musozi wa Kigoma. Ni ibyaha bari bakoze ku itariki 7 z'ukwa 11 muri 1959 ubwo bagabaga igitero ku musozi wa Kigoma, bakabura abo bashakaga, bagahita rero bahitamo gusakiza urugo
rwa Sagahutu Jean B na Sekaziga, bakabasenyera, bakabasahura, barangiza bakababoha, bakabatwara i Nyanza mu rugo rw'umwami Kigeli kubagaragura cyangwa se kubica urubozo. Muri uru rubanza Sendanyoye na Karekezi bunganiwe na Maître Croc, hanyuma icyemezo cy'urukiko kiza kigira kiti mbese urubanza rwarabaye. Chef Kayihura Michel mwakomeje kumva wari n'umusigire w'umwami we yari yaratorotse ubutabera. Ibyaha rero byaramuhamye ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 15. Nkuranga wari umugaba mukuru w'ingabo z'ibwami ahabwa igihano cy'imyaka 12. Kimenyi wari umunyamabanga mukuru w'umwami ahanishwa gufungwa imyaka ari kumwe n'umucuruzi witwa Butwatwa wari umwe mu bagize inama nkuru y'igihugu. Buri umwe ahanishwa igihano cy'imyaka 7. Sushefu Badege ahanishwa gufungwa imyaka 6. 8 mu ngabo zabo bahanishwa gufungwa imyaka 6 buri umwe. Sendanyoye ahanishwa gufungwa umwaka umwe. Karekezi, Rwabuyonza, Semakamba na Bakurishi buri umwe ahanishwa gufungwa amezi 18. Ni igihano gisanga wa mwaka umwe bari barakatiwe mu rubanza rwo gutega Mbonyumutwa. Ubwo mbere bari barakatiwe umwaka, none bakatiwe umwaka n'igice, amezi 18. Ubwo ni imyaka 2 n'igice. Ku itariki 15 z'ukwa kane mu 1960 urukiko rwaciye urubanza harega ubushinjacyaha haregwa Sebuhoro na bagenzi be 16. Ibyaha baregwa ni ubwicanyi, gusenya no gusahura no gukwirakwiza intwaro muri rubanda muri teritwari ya Kisenyi mu kwezi kwa 11 muri 1959. Icyemezo cy'urukiko: Sebuhoro, Muhire na Sekayuzi bahamwe n'ibyaha bahanishwa igihano cy'imyaka 8 y'igifungo. 3 mu ngabo zabo bahanishwa imyaka 5 y'igifungo. 2 mu ngabo zabo bahanishwa imyaka 3 y'igifungo. 4 mu ngabo zabo bahanishwa 4 mu ngabo zabo barimo n'umukozi wo kuri teritwari witwaga Evariste Rutayisire wari komiseri adjoint wa polisi kuri teritwari ya Kisenyi bahanishwa igihano cy'umwaka umwe w'igifungo. 4 muri za ngabo zabo zindi barimo na sous-chef witwa Itegeri wo muri sheferi ya Rugerero bagizwe abere. Kuwa 15 z'ukwa kane muri 1960 urukiko rwaciye n'urubanza ruregwamo Gasigwa bitaga Gasamunyiga na bagenzi be bo muri teritwari ya Strida. 16 bahamwe n'ibyaha byo gusahura bahanishwa igihano cyo gufungwa imyaka 3. 12 bahanishwa gufungwa umwaka umwe n'amezi 6. 2 barimo Gasamunyiga bagirwa abere. Hari n'izindi manza nyinshi zaciwe n'urwo rukiko. Nyuma y'izi manza nubwo bamwe bari baratorotse ubutabera, ariko abari bahari barafashwe barafungwa. Uwasigaye adakurikiranwe nkuko nakomeje kubivuga ni umwami Kigeli Ndahindurwa Jean Baptiste wenyine, kuko yari afite ubudahangarwa, immunité monarchique. Ukuri rero nuko mu bakurikiranywe n'uru rukiko rwashyizweho n'ubwami n'abakoloni, Kayibanda Gregor ntarimo, Joseph Gitera ntarimo. Bagenzi babo basinyanye ya nyandiko yo ku itariki 24 z'ukwa gatatu muri 1957 nta n'umwe urimo. Mbonyumutwa Dominico ntabwo arimo. N'urukiko rw'ibwami ntacyo rwabareze, ntibigeze bakurikiranwa. Ababeshya abanyarwanda rero ko Kayibanda na bagenzi be na MDN ngo bishe abatutsi muri 1959 bategetswe kuvuga amazina y'abishwe naho biciwe, kandi bagasobanura impamvu abo bita bicanyi batakurikiranye. Birazwi kandi biragaragara ko ubwicanyi bwo muri 1959 bwateguriwe ibwami, bukorwa n'ingabo z'ibwami ziyobowe na Nkuranga, umugaba mukuru w'ingabo z'umwami, afatanyije n'abagaba b'ibitero mu ngabo z'ibwami ari bo abagaragu bakuru b'ibwami, abacamanza n'abanditsi b'urukiko b'ibwami, abashefu n'abasushefu, banafashwa n'abayobozi ba runari barimo nk'umuhutu Rukeba François n'umwami Kigeli Ndahindurwa ubwe. Hari abahutu, abagore n'abagabo n'abana biciwe iwe mu rugo, ariko we ibi byose nyine ntiyabikurikiranyweho nk'uko nabivuze kubera ubudahangarwa. Abari rero bagambiriwe kwicwa nibo bishwe, ni abaharaniraga ko habaho impinduka, basaba ko abahutu bakizwa ingoyi y'ubuhake n'ubucakara bya cyami. Ni abaharaniraga ko nabo bagira uburenganzira nk'ubw'abatutsi mu gihugu, bagakizwa ubucakara bwa cyami.
ni abanyarwanda rero bo mu bwoko bw'abahutu. Abatutsi bishwe mu 1959 ni abaguye mu mirwano yabereye mu rugo kwa shefu Gashakazaho ku Ndiza, barimo sushefu Matsiko na sushefu Katarabirwa. Benzingi yavuga ngo abatutsi barishwe mu Rwanda, azi ko muri sheferi ya Kabagari no muri susheferi ya Mwendo nta mututsi wishwe ngo amuvuge izina, biba biteye isoni. Ahubwo yagiye kuvuga n'ubundi avuga aba basushefu bo ku Ndiza, ukibaza niba abatutsi barabaga ku Ndiza gusa. Ntago avuga umututsi wo muri sheferi ya Kabagari, susheferi ya Mwendo we yarabereye sushefu waba warishwe n'abahutu. Murumva aho ibintu byerekeza. Abandi bose bishwe mu gihugu cyose ni abahutu, nibo bishwe, barasenyerwa, barasahurwa. Iyo Bizimana rero ageze kuri ubu bwicanyi bwo muri 59 we aravuga ngo intandaro si igico cyatezwe Mbonyumutwa. Nibyo koko sibyo, kuko na mbere ya Mbonyumutwa hari abandi bahutu bari barishwe n'abarimo bicwa. Mu mvugo rero ya Gishyomyi akanisekesha ngo nuko inkuru za rubanda zibivuga. Inkuru za rubanda ngo urwo rushyi ngo nuko inkuru za rubanda zibivuga. Hanyuma se ubwo wowe inkuru bara ni bwoko ki? Wowe ntabwo uri rubanda nk'abandi. Ikindi giteye isoni ni ukumva uvuga ngo gutega Mbonyumutwa byari mu rwego rwo kurwanira abayoboke b'amashyaka. Nk'ibi bigambo byawe koko uba wumva uvuga ibyo watekereje? Uba wumva wabitekerejeho? Abo bayoboke Mbonyumutwa yaragiye kwamburwa, yarabikoreye ku mutwe, yarabashoreye, yarabafite hehe, bari hehe, bari bagiye hehe, bari bagiye kubamwambura bate? Barwaniraga abayoboke gute mu nzira? Bari bagiye muri mitingi, bari bahuriye muri mitingi, bari bagiye kubamwambura mu buhe buryo? Ako genja nanibaza ubundi ibi bigabo bigira mu bwonko hazima. Noneho banabafasha kugira ngo ryabaye ikosa rite ku buryo bavuga bati 59 abantu barahunze bajya Burundi, abandi bajya Uganda, abandi bajya Kongo, abandi bajya muri Tanzania. Bakavuga bati iki kintu cyo kuvuga ngo abantu bazwi neza ukuntu basa, ukuntu bateye, kugeza ndetse n'igihe bavuze bati hari abantu bahungiye mu bindi bihugu bagiye ari abagaragu ariko bakaba bari abahutu. Icyo kintu cyo kwibeshya, bakavuga bati ibi bintu byarabaye ku buryo n'uwagiye ari umuhutu yagarutse, tuvuga tuti kwa naka n'abahutu nubwo bari baragiye barongoye inka zabo bari babereye abagaragu. Aho ngaho nyine hakwiye kukwereka ubugome bwari mu ngengabitekerezo z'abaparimehutu, kuko abaparimehutu guhera muri 59 bafashe icyo cyemezo cyo kwica no kwirukana umututsi wese, ndetse n'ufashe umututsi. Jenoside ntabwo igaragarira, numva ko jenoside bakwica, bagutoteza, baguhora ubwoko bwawe cyangwa idini ryawe cyangwa ibara ry'uruhu cyangwa ubwenegihugu, noneho n'ugufashije nawe akabizira. Niyo mpamvu nabo bagaragu b'abatutsi bo muri b'abahutu bakoreraga abatutsi 59 babamenesheje. Nta nubwo byabaye 59 gusa, 63 byarasubiriye, 73 byarasubiriye. Ariko ni ngombwa gushimangira ibyo bintu bibiri, twe no kubitindaho cyane, ko abanyarwanda iteka ryose barabanye. Abazungu baraje basanga babana, abazungu nibo babatanyije bashyiramo irondabwoko ku buryo buremereye, hanyuma igice kimwe cyiswe abaparimehutu na prosoma barakiyoboka. Abo nibo bashenye u Rwanda. Nicyo kibazo wambajije, nibo tugomba kubibaza. Noneho bigeze ku itariki ya mbere z'ukwa 11/59 niho sushefu Mbonyumutwa wo ku Ndiza yaba ngo hari urubyiruko rw'abatutsi rwamugoteye mu by'Imana avuye mu misa, bivuga ko bamukubise urushyi, niko inkuru za rubanda zibivuga. Hanyuma urwo rushyi rutuma abatutsi bishwa hose mu gihugu. Ariko nyamara naberetse ko iyo ngengabitekerezo yo kwica abatutsi, yo kuvuga ko ari babi batoteza abahutu, yari yaratangiye 56. Ndetse Mbonyumutwa amaze no gukubitwa urwo rushyi, abamuteze hari 4 bafashwe, ababasore barimo witwa Rwaje Kare, barimo witwa Musirikare, barimo witwa Sentama, barimo witwa Nyiridandi. Abo basore 4 bacirwa urubanza ko bahohoteye Mbonyumutwa, yewe banabakatira umwaka w'igifungo, barafungwa. 73 naho n'umwaka uremereye. Ubwo nababwiye ko Repubulika ya mbere Kayibanda yubakiye ku icyo kintu, uvuga ko umututsi n'umwanzi, igihugu ni icy'agahutu. Bigeze muri 72
habaye isubiranamo ry'amoko tubyite gutyo i Burundi. Noneho i Burundi abari ku butegetsi abenshi ni abatutsi, hicwa abahutu cyane cyane abanyeshuri bari mu mashuri. Ntabwo ari igihe ushinzwe kwemeza jenoside. Yes, navuze ibifite documentation kubera iby'u Rwanda. I Burundi nta bushakashatsi nakoreye. Yes, nta bushakashatsi nakoreye, sinanagamije kurengera abahutu bishwe Burundi, nanabisobanuye rwose. Kwica umuntu umuhora icyo ari cyo ni icyaha. Yewe niyo utabifite icyo umuhora cyose, kwica umuntu ni icyaha kigomba guhanirwa, kigomba kwamaganwa uwo wese wagikora. Icyo tucyumve gutyo, nta bwicanyi bugomba gusobanurwa cyangwa ngo buheshwe agaciro rwose. Oya, icyo kirazira. Ni birebire, ariko reka ngire icyo ngarukaho cyo muri 59. Abantu batajya bafata gusa ngo urwo rushyi Mbonyumutwa yakubiswe nirwo rwatumye abatutsi bicwa bwa mbere. Tunasobanura ko muri 59 nibwo bwa mbere amashyaka yaramaze kwemererwa gukora mu Rwanda. Noneho ayo mashyaka rero yarwaniraga abayoboke. Urwo rushyi Mbonyumutwa yarukubiswe mu gihe harimo amashyaka arwanira abayoboke, noneho abayoboke b'ishyaka rimwe bakajya batera birindi. Ndetse amashyaka yarashyizeho n'imitwe y'urubyiruko, nka Inari yari ifite umutwe wayo witwaga Inapar, Prosome ikagira ababo, Raderi ikagira ababo, Parimehutu ikagira ababo. Harimo icyo kintu cyo kurwanira amashyaka, hakabaho ikintu cy'urugomo cyari gihari, kugira ngo abantu banabyumve ko Mbonyumutwa ntiyatezwe nka Mbonyumutwa, ahubwo byari mu kintu cya rusange cy'uko ibintu byari byifashe icyo gihe cyo kurwanira abarwanashyaka, noneho hakabaho n'urugomo. Ni nayo mpamvu abandi bateze Mbonyumutwa banacira urubanza. Icyo kibazo rero kindi warubajije ni ukuvuga ko abatutsi bamaze kwicwa muri 59 no guhunga, ku bagize amahirwe bagashobora guhunga, hashyizweho politiki yo kubakumira, kubabuza kugaruka mu gihugu. Ari nayo mpamvu independence igihugu kimaze kubona ubwigenge mu 62, buriya guverinoma ya mbere yagiyeho yari irimo ababirigi n'abanyarwanda. Iyo minisitiri yabaga ari umubirigi, umwungirije yabaga ari umunyarwanda, cyangwa se minisitiri yaba ari umunyarwanda, umwungirije akaba umuzungu. Bisobanura vuga birumvikana. Ubwo byabigenze gute kugira ngo umukubito usibye habaye iki? Nawe yararakaye byo atuka. Hari ijambo yaravuze rikomeye, hari ibitutsi byabigenze cyane, nibyo byari biriho. Ibyo byari biriho, yaravuye iwabo iriya nyuma, ubwo rero asebya nyine atukana, avuga ko ubwami busenyutse buvuyeho, yishimiraga ko ubwami buvuyeho n'abatutsi bagomba kuzapfa, kandi byarabaye rero. Icyo gihe mw'umwaka wowe ukoraga iki? Igihe nari umukarani wa leta kera y'ubwami. Kuko nibyo waramukubise? None se niriye kururira nuko kwirwanaho. Ubwo mwari he icyo gihe? Hepfo mu kibuga cy'umupira mu by'Imana. Hanyuma rero amahati kuko yavuze ngo urwo rushyi cyangwa iyo nkoni wamukubise ngo yatumye abatutsi babahiga aho bari bari hose, ibyo niko byagenze? Ubwo se bari abana banjye bajyaga gushira ari icyo uteje abatutsi bose ngo bashire, bagombaga kuhorera abana banjye, ariko kandi bavuga ko ari igihugu cyose. Bavuga ko ngo gihe Mbonyumutwa kubitwa ngo yaravuye mu misadi. Yavaga iwabo nyuma y'uriya musozi wa Saruyi, aboneza agenda, ariko agenda asaba nyine bavuga ibyo bizaba, mbese ko amaherezo yose ariko tuzashira kubera ko bakuye ubwami. Icyo gihe mumukubita wari wenyine cyangwa kumwe n'abandi? Wari kumwe n'abandi? Icyo gihe se abahungu babiri barapfuye. Uriya munsi mumukubita hari ku gasusuruko, hari hameze hate? Ukuntu hari hameze? Amasaha yari yabye ku manywa. Hari ku manywa? Ese kugira ngo ave iwabo n'amaguru azi yahageze neza, yavuye iwabo mu gitondo araza agera aha ngaha nko mu masaha saa 5. Hanyuma n'ibyo ni urushyi wamukubita cyangwa mwaramufashe kuko murakubita murarumunoza? Urushyi rumwese yarirutse. Mwaramufatanyije mwese? Mwaramufatanyije mwese n'aba basore? Ese urabibuka amazina?
abo basore babika amazina Siriro Kayitare yanapfuye twari kumwe undi wese simwibuka warahari. none se icyo gihe mukubitira mu by'Imana niki cyari cyahabaye? Mwarahuye gusa bisanzwe cyangwa hari nka mitingi? Agendaga biyiyenza yaragendaga yagenda nta nama ririho mbese n'abatega nuko yatukanaga agenda nawe nubwo yagendaga ku maguru nta modoka zaboneka iki gihe. Ese ubwo iki gihe nta bantu bamurindaga agira ko yaratangiye kuba umuntu ukomeye? Yaragendaga azi iwabo agenda wenyine yaba ufite abantu bose bamugendaho bahise abagaragu beze ashwi yarakoraga nk'abandi bose uko bakora yagendaga wenyine. ubwo mumaze kumukubita iwawe yaba wowe cyangwa n'abo bagabo bandi babiri byagenze gute? bahise babatera namwe? banditse ashwi nta gitero kigeze cy'abazungu bohereje na paramuto ntihigeze yihaguruka kugira ngo bikore byabaye nyuma. ntabwo babasenyeye? badusenye 5 n'ikenda ariko. hanyuma se iyo byibutse ukibuka n'ibyakurikiyeho urabyicuza wumva bikubabaje ko wabikoze? mbere bimbabaza iyo ngira imbunda ari byo. harimo abavuga ngo niba ari abanyarwenya cyangwa bakabya inkuru ngo wamukubise urushyi ngo rurarangira rugera ngo marangara hose. Ubu kabya nyine nijya bitese ko byari bisanzwe biriho. None se bajya gutangira kwica bande gusenya u Rwanda bakora ubwami ni nyuma bakubiswe na Mbonyumutwa cyangwa byabaye imbere ni gahunda bari bafite n'ibintu bazanye nyuma iyo babikurikirana abazungu ngo baba barafunze kandi sinigeze impunga nari nagumye aho ngaho nkora akazi kanjye byarabaye birashira abantu barabisika aho ngaho gusa ariko ntibyageze bigira hirya no hino. ese ubundi Mbonyumutwa ko yari sushefu kandi abashushefu bakaba bashyirwaho n'ubwami niba yarakoraga nabi kuki batamukuyeho ngo bamusimbuze undi aho kujya kumutega bashaka kumwica? none ingabo z'ibwami abicanyi b'ibikura nkota nyir'ubwita nivugira ati iyo tugira imbunda tuba twaramwishe nibo mwita ngo ni insoresore z'abatutsi koko nta n'isoni mugira. Icyakora ikintu kimwe wowe Bizimana Jean Damascene na bagenzi bawe musabwa ni ugusobanurira abanyarwanda impamvu Kayibanda Gerigor Joseph Gitera na bagenzi babo batakurikiranwe n'uru rukiko kandi wemeza ko bisha abatutsi ngo batagira ingano mu gihugu hose kuki urukiko rutabakurikiranye nk'abandi bicanyi. Ahangaha ntago ari ukugusaba utegetswe kuhatanga ibisobanuro. Uzabwira abanyarwanda byibuze izina ry'umututsi umwe wenyine Kayibanda cyangwa Gitera bishe muri 59 umwe wenyine gusa uvuge naho bamwiciye kandi uvuge icyo ubwami bwayoboraga igihugu n'abakoloni icyo babikozeho umwe gusa uzira wa kabiri uzaba ugitsinze. Reference y'izi manzi ubundi iranahari ni mu binyamakuru byasohokaga cyane mu kinyamakuru cy'Imvaho cyasohokaga muri ayo mezi izo manzi zarimo ziberamo. Bizimana Jean Damascene na Gasamagera Werarisi n'abagenzi babo ibyo mwumva bavuga ngo barasobanura amateka yo mu 59 n'amateshwa yabo ni umuco bicaje mu maco y'inda yabo ni ibinyoma gusa ni ukugambanira abanyarwanda ni ugucurika nkana amateka ngo babone uko bacagasa amabondo y'inda zabo. Ni bibi cyane ku banyarwanda twese dutegetswe kubanyomoza amateka na yacu sa yabo. Abicanyi bose bo muri 59 barabihaniwe, abafungwa barafunzwe bose uretse abari baratorotse ubutabera. Ariko haje kuba n'ikibazo gikomeye kuko ku busabe bw'umwami Kigeli na Runari oni ikoresheje icyemezo cyayo numero 15/79 yasabye umwami Bodowe w'Ububirigi guha imbabazi rusange abo bicanyi bose bari baragaritse ingogo amnesty. Oni rero ikaba yarashakaga ngo kugira ngo nabo bicanyi bazagira uruhare mu matora oni ubwayo yateganyaga gukoresha. Hanyuma mwebwe mw'abanyarwanda mwe mutekereza iki kukuba umwicanyi yisha abantu agafungurwa atarangije ibihano kugira ngo gusa ngo ahatanire kuyobora abo yari yahekuye? Ubundi ahangaha ni narwo rugata, ni naryo zingiro ry'ikibazo cyangwa se ry'ibibazo dufite uyu munsi, niho bikomoka kuko Oni yakomeje gufasha abo bicanyi. Mu kwezi kwa 8 muri 61 ndumva ari nko
mu matariki yari nka 25 oni yanasheshe guverinoma y'agateganyo yari yowe na Mbonyumutwa itegura y'ubwayo amatora yiswe Kamarampaka ubwayo irayayobora itangaza n'ibyavuyemo yemeza ko abanyarwanda badashaka ubwami ahubwo ko bashaka repubulika. Abicanyi rero b'indatwa bo babonye batsinzwe ayo matora banga kuva ku izima bati ntago twategekwa cyangwa ngo dutegekane n'ababaja bacu b'abahutu n'agasuzuguro n'ukwanga umwami n'ubwami. Bafata nzira bigira mu bihugu bikikije u Rwanda ariko n'ubundi basangaga abari barasanzwe baragiye baratorotse ubutabera. Mbere ya FPR natangiye kujya mu bintu bya politiki kuva 5 nyuma byageze aho nza guhunga 5 mfite imyaka 24 ndagenda mu Burundi, Tanzania, Uganda, muri Kenya. Ariko njya guhunga bwa mbere aho nasohokeye njya ni muri Kongo. Nza kuva muri Kongo muri 61 ubwo twari muri jeunesse ya parité yatwicwaga Ronald kiriya gihe. Twari jeunesse d'Orina tugira inama kuri Goma dushaka kuzaza muri referendum ngo dushaka amatora hano mu Rwanda. Bakohereza umuntu batigi Nyanza ya Gitarama ya hehe utahaze kugira ngo uzahajya kuhakora propaganda dushakisha abadepite bacu ba mu rwego rwa runana. Banaje mu Rwanda muri 61 mvuye Kongo aho twari twahungiye kuko jewe navukiye ku Gisenyi. Ngo turagaruka muri leta yari iriho icyo gihe twisa n'abayihisha ariko tutegereza ko amatora yandi bita referendum agomba kubaho. Mu matora muri make turatsindwa turaturongera noneho turatoroka kuko je ubwo banyohereje Nyanza niho narindi kibuka twabonye abadepite bari baranaro bitwa Munyanziza n'utwa Rwagasana opfanaga yapfana na president wa Kiragi naho ngi Burundi. Onero n'ubundi yakomeje kubafasha nk'impunzi bariga barakora ndetse bajya no mu bisirikare by'ibihugu bari barimo benshi babaye mu ngabo z'Ubugande kugeza ubwo Museveni afashe umwanzuro wo kubitwaza ku itariki ya 1 z'ukwa 10/19 atera u Rwanda. Bitewe rero n'imyitwarire y'abatewe myitwarire mibi no kuvuga agatsiko kabi ka Habyarimana ntago bashoboye gusobanura neza uwateye igihugu abatewe bakomeze kubivanga mu bujiji no mu biki mu bintu utashobora batangira kwanduranya n'abanyarwanda bararwa kujya kurwana batangira kwigenza mu baturage intambara ikomeza kugenda ihindura isura. Kugeza ubwo n'ubu abanyarwanda benshi babaga mu gihugu mbere y'iri ya tariki na n'uyu munsi abenshi ntibarasobanukirwa ibyari byo. Ariko ikigaragara cyo nuko n'ubukoroni bushya bwitwaje udutsiko twabicanyi b'amabandi bari bafite inkomoko mu Rwanda nabo bongeye baraza bagarura ubwami tuzi ni nabwo tubona ubu ngubu nubwo wavuga ngo buravuguruye. Nigeze rero kubabwira ko uyu witwa Kayihura Michel tumugarukaho. Kayihura Michel ubundi uvugwa muri izi manza numwe muri za ndatwa z'abatutsi ba Runari wari umusigire w'umwami akaba ari nawe wagize igitekerezo cyo kwandika ya nyandiko ya Karukoranya yiswe ngo ni mise en point yo ku itariki 22 z'ukwa 2 muri 57. Imwe yashwishurizaga abahutu ko nta kibazo bafitanye ahubwo ko ikibazo abatutsi bagifitanye n'abazungu. Niwe mwumvise n'ubundi wakurikiranywe mu bwicanyi bwo muri 59 yaratorotse ubutabera yaje kugaruka kuko niwe wari umugishwa nama wa ryatsinda ry'indatwa z'abatutsi n'ibisahiranda by'abahutu FPR yashyizeho rigasohora raporo yamanjwe muri 1999 ngo nabo bavuze ku mateka no ku bumwe bw'abanyarwanda. Uyu Kayihura Michel ni mwene Manzi ya Segore avuka ku Gikongoro muri komine Karambo ku musozi wa Kibumbwe. Ni umuvandimwe wa Musenyeri Gahamanyi bakaba abasyete. Amateka twereka ko uyu Manzi ya Segore yari umutunzi cyane ngo akaba yari yaragabiye abantu benshi barimo abahutu benshi akaba yarakundaga no gutaramana nabo.
abo bantu yagabiye rero bahoraga bishimanye nawe, ngo nawe yageze igihe ntawe yigeze anyaga mu bantu bose yagabiye nk'uko abandi batutsi bo babikoraga. Iyo yabaga rero ataramanye n'abo yagabiye yishimye, ngo aragiraga ati aririmba akaririmbo mwese muzi mu Kinyarwanda, hava ngo aho kuba gito nzatanga, ningera mu kaga nzasaba uwo nahaye, uri imanzi Nyundo we uri imanzi, cyo nawe haguruka uvuga icyo wamariye abandi bahungu, uri imanzi. Ubwo rero umuntu agahaguruka akivuga, yakwivuga neza, noneho Manzi akongera akavuga ati Manzi we, Manzi agasubiza ati dore akanyana keza kabyawe na Rukara rwa Ruyange, uri imanzi. Ubwo yabaga yishimye, uwagabira akamugabira. Uyu Kayihura Michel rero ni mwene Manzi, ariko ntabwo yigeze akurikiza imico ya Semanzi cyangwa se y'umuvandimwe we Musenyeri Gahamanyi twese tuzi. Abanyamateka bazabashakira ibaruwa Gahamanyi yandikiye ONI muri iriya myaka, ari nayo yatumye FPR imufata cyangwa se imugereranya nk'abahutu, imwanga. Mwibuke imyifatire ya FPR mu ishyingurwa rya Musenyeri Gahamanyi. Rurya rwango rwakomotse ku nyandiko Gahamanyi yari yaragiye yandika agaragaza ukuri ku bibazo byo mu Rwanda. Murabe maso rero, kuko FPR n'ubundi yahagurukiye gusibanganya amateka yanyu y'ukuri, ikigisha kandi ikandika ayo yo ishaka y'ibinyoma. Ntabwo Abanyarwanda tugomba kwemera kugendera ku mateka y'ubwoko bumwe bw'Abatutsi, kuko n'Abahutu n'Abatwa bafite amateka yabo. Ayo yose niyo agomba guhuzwa akitwa amateka y'igihugu. Ugira amahirwe wowe n'ubundi utazi ubuhake n'uburetwa, kuko wasanze hari abitanze bivaho. Ujye uzirikana ko habaye habagabo. Iyo ataba ibyo, benshi muri mwe muba muri mu mujishi n'imirimo y'agahato nk'imwe yatije yahabwaga intera hamwe n'izindi nzirakarengane. Yego mu by'ukuri byaragarutse, ariko byahinduye isura. Kayibanda rero na bagenzi be ibyo basabwaga gukora bo barabikoze. Ibindi mwikururiye kubera indambi zanyu, ubugome n'ubunyamwaswa bwanyu, birabareba mwe n'urubyaro rwanyu. Oh
akangutse yibuka ko akijijwe n'ingingo y'icyago arahaguruka ajya mu ruhando ati munyamahanga hambira utwawe gira bwangu gira bwangu areba ikijisho turebe igitsure rubura gicageza wasindagiye tutigenda rwiza tukinguruke twubake igihugu cyacu warakivomye udutegeye isayo ariko nayo tuyigendeho nubwo kuwa mbere w'ukwa Nyakanga 62 twumva ingoma ziratutse twumva impanda ziroromye twumva impundu ziranaga nayo imisenge iraturagurika tubona ku ijuru ryiza ry'iwacu haje umutuku umuhondo n'icyatsi tuterereye ate ibintu bisanzwe umenya yamure bayimamo turigende turigende none munyarwanda muvandimwe reba ibyo umaze kugeraho tutibagirwe kujya wibuka abukesha ubwo bwigenge nujya kwitorera abayobozi umenye yuko bitabagaho ko hagombye intambara itoroshye kuhongera ngo bishoboke shimira imana yaraguhaye ntiyaguhanye shimira n'izo ntwari zitanze ukaba wigenga uruhuzanya rugira agashamurindi cyangwa gisakura urenga igizi amakema cyavuganye ubwigenge uzafate n'akajugujugu uze ngo rugo Rwanda rwacu yahagaze uzasanga ari rwatsi nka mbere y'ubwigenge shimira imana yaraguhaye ntiyaguhanye shimira n'izo ntwari zitanze ukaba wigenga uzahagarare kuri Monjari maze wirebere Kigali ntuzagire ngo niko yahoze yahariho kwizira gusa uzayitembere nijoro ureba amatara yitamirije nyamara mbere y'ubwigenge ijoro ryayo ryari icyago shimira imana yaraguhaye ntiyaguhanye shimira n'izo ntwari zitanze ukaba wigenga nahaye amashuri sinavuga n'urujeje ruduha ishema twamenya akamaro kayo tumaze kubona ubwigenge ubu umwana buri shuri akumva ko bimucikiyeho naho mbere yateruraga intugu ngo mbese nigire umusozi shimira imana yaraguhaye ntiyaguhanye shimira n'izo ntwari zitanze ukaba wigenga kera wagiraga amahirwe agatarabukira mu mahanga yavugaga kwavuye i Rwanda ngo uwo musozi se n'uwaye none umupfakure yingutse bakagusamira hejuru ngo dore umuntu turutse i Rwanda cyaha gihugu kibogoza shimira imana yaraguhaye ntiyaguhanye shimira n'izo ntwari zitanze ukaba wigenga erega munyarwanda ibyo wagezeho ni
basuka ibitwiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. munyemerere uyu munsi dusubikira aha ariko twiyemeze guharanira ukuri, turwanye ikinyoma n'akarengane, kuko gucurika nkana amateka y'igihugu ni ugucura amapiki yo kugisenya. ubu butumwa mu butugereze ku bandi, cyane cyane abakiri bato. ndabashimiye rero mwese Imana ishobora byose ibaha umugisha. sinyengeye nyine hari na bagenzi banjye bafite ibibazo nk'ibyanjye. buriya iyo abantu bariye ntabwo bamenye ko n'abandi bashonje. duhora dupfa dutekereza umutware turimo n'ubuzima twashyizwemo tutarigeze tubwihamagarira. hari ahantu uvuze ngo hari ahantu tujya tukavanga Imana, njye Imana hari aho ngera ngubu nkumva ko n'Imana nta nibaho. urebye umubabaro dufite nk'ubu, inzara mfite urabibona, mfite inzara mfite kumbwira ngo Imana ngo irahari, umwana w'umuntu mugenzi mwese mwavutse kimwe, mwese muzapfa mukabisiga kuri iyi si. Imana nimba ihari cyangwa umuntu azi ko hari iyindi si tuzajyamo, ntabwo twagombye kuba twikubara iby'isi. ubu butaka twese twavutse kuri iyi si tubusanga, twese dukora imirimo kuri iyi si kugira ngo tubashe gutunga imiryango yacu kubaho. kubona umuntu azakavuga ngo ntabwo inzu yawe iberanye no gutura ahangaha, cyangwa isura ngo ntabwo imenye gutura ahangaha, kandi abenshi bavukiye mu nzu z'ibyatsi, bari kuraba mu mataje, baravukiye mu byatsi, ntabwo bagombye kuba bari kongera gutya. nibaca inkoni zamba bibuka ko natwe dukeneye kurya, dukeneye kubaho, ntabwo ikindi kintu bwose dupfa nabo, ariko nibarebe kure, bibuka ubuzima baba baranyuzemo, bibuka n'iminsi yarigeze barya. njyewe rero uko nsigaye meze, kuba kuri iyi si n'abanyiriho, kuba wambwira ngo wanyica, wahafunga, wagira gute, ntacyo bimbwiye. n'iwanjye nta n'imbeba ngifite mu nzu, buri kimbe iba ahantu hari ibiryo. nk'ubu waje imodoka ikankubita naba nduhutse, kubona ahari iwanjye mpatambuka, kubona ubukode nari mfite amafaranga ninjizaga abana banjye biga, abana banjye batari kwiga, nkabona bari kurira, bari kwicwa n'inzara, bari kundeba gutya, nkabura icyo nkora. ndi umuntu w'umugabo wari ufite ubwenge buzima, narabikozwe na bene wacu n'abavandimwe bacu aribo babidukoze ibi ngibi, ntabwo twagombye kuba turi kuvuga aya magambo. wibuke ko iyo ujya gusohoka mu gitondo umwana avuga ngo papa nkeneye amata cyangwa nkeneye umugati, cyangwa ku ishuri bantu nk'ikino kintu, natwe rero uko umwana babigusaba natwe niko abacu babidusaba, tukabura igisubizo. rimwe na rimwe ugatinya no gutaha ngo ujye mu rugo, ukarafata umanuka ugenda umuhanda wose.